lapha kodwa ke ngokubambisana kwa defense kaMaskandi akakaveli uSimomoza ukuthi unamaphuthana kanje unezenzo einenselelo ngase ngempela ke ziholela uMaskandi ekuthenini ziqhubeka umdlalo usulandela ngemuva wali phela yazilethe ikhulumayo benganakile mina ukuthi kuyabonakala mawula ukuthi khona into eshodayo lapha kodwa uma ujabheka uSimomoza ke kodwa ke bamgadile uSimomoza ojiva ukuthi ke akwazi thabe right benomapensela kodwa ke ama same mfethu ujiva hayi ngokwami nje ukubona ngisajabulile kakhulu ngojiva indlela ke akwazi ngakhona ukuthi ke ayinikele uyayifikele ndodeni muhle ke ngempela umsebenzi kaJava simnike ngapha ngakwesobunxele sawo uMaskandi into enkinga ke nje angazi amakhokho akhe anjani ngoba useshiblike kaninganyana lapha emuva mawuthi awazi amakhokho wasijive uthi anjani hey yazi phela ngoba phela kumele ukukhumbula indaba landeli ngeke bathanda ukuthi ke uPaul abana ngamakhokho asibone i-drip kodwa ke uNopepe ke washeshwa uthi komela inake lento usijava ngoba uyaqhubeka ukuthi akabhalansi kahle amakhokho kodwa ayaphila kuzomela ngempela zabo kuyiqaphela uma ngabe waphetha amaye ngoba phela abadlali banamakhokho inqwaba ahlukahlukene usebonile ukuthi inhlabathi ayivumi for lawo amakhokho awafakile usengaphuma mhlawumbe bakamanye ngoba ngempela ngase kwenza ingozi ngiyasola mina ukuthi amakhokho awodwa iginci mhlawumbe ezibili ngoba phela la akuwona umdlalo wabo lo benzela nje ukuthi ke bajabulisa abantu kodwa ke makuthi ngiyabuka indlela ke aba serious ngakhona eqenjini laMaskandi asibona ke jive yayinhle iphasi ke ebhekesa ngapha kuKhuba ikhona imoto naKhuba ifike eqala ke liyatsizwa ke yakaRatawu uRatawu ngempela ke useklini okwamanje wenze nje ke into esimple njengamanje lapha ke ama defender bengafuna ukumthatha lapha uKhuba ngoba becommittee kodwa yena wathi akakhiphele ngaphandle abizo teammates bakhe vele futhi ke izikhona ilingo engaba khona ukuthi uKhuba ke ufuna ukumthatha usumthathela nje nawe ukuthi ke abayindaba ke asale setrenda ke etrendela ke izathu ezirong impela nobani nokufika ibhola kuye ucabanga indaba ka front page ukuthi ke ngempela ke athathe ngempela uKhuba ambeke ku front page wonke umuntu akhulume ngegcwalisa Spring Picnic impela uyabona ke indaba ukuthi ke ithi igcwaliswa nje iSpring kodwa ke mina uKhuba ngamaka isho njalo inkulumo impela uMaskandi sawushaya eAlexander Stadium akusesingaya ukuyogcwalisa kodwa uMaskandi sawushaya asibona ke dala iphutha inkuzmalanga yephutha kunethuba na hayi kuphilani ke ngeke uphilani ke ukuthi ke uphilani ungamasaji uphilani shaya uphilani ngoba uphilani uzobukisa ngawe asibona ke nayi buya ngapha ke into kaMchalisi ke kodwa ke balifaka isicathulo ibhola ke balikhipha endaweni eyingozi ke ongelovini bengisakhala ke ngawo amakhokho kaJava sengibona ke nongelovi enza into efanayo okubhlungu yilast man ukuthi ke abadlali baMaskandi izomele bazama ukuthi bayiqikelele lento le bakufaka emqondweni ukuthi inkundla imanzi akuvumi njengaso lesimo esenzeka lapha njengamanje angazi ukuthi ke mhlawumbe ke boyilungisa kanjani lento yenkundla ngoba ke lana uzowangisho usubheke no goalkeeper kwesinye isikhathi asibona nje kodwa ke uNopepe khona ke into ayikhulumile lapha mhlawumbe kwesinye isikhathi ezinye izinto yazi nje ubukhuluma nje inhlanzeko fayeze izinto abantu bayinake ngaphela ngoba mawulowuwa uwedwa umbuzo uthi ke uyiswa yini kungaze kubone kuthina sila ukuthi nanga umuntu ewa ngoba lo shiblikela hlanhla leyo ukuthi ke lelathuba ke abalisebenzisanga noma kuphilana abamazi ngoba mawuzodlala kumele ucheke makuno goalkeeper ufana noPhilani kumele uyiphathe kahle uPhilani mina ngambona uPhilani ekhipha abantu okhipha i-team kaKabza the small event kuma penalty kwanga ndaba zalutho futhi impela uhleli kakhulu uPhilani laba bantu bebebabili kuyi2 against 1 okukhundleni sokuthi angene aleti defender committee bese share ibhola yena wakhetha ukuthi aphela sha uPhilani angazi ngempela ukuthi uyena Philani uyabona ngempela ke ithanda ke ukuthi ke ibe inkinga ke asibona ke ngapha ke ukuthi ke bazokwenza njani ke abafana ke be-trip kuze kube imanje iscore not not ke i-drip ke not ke nawo ke uMaskandi akungenzeki ke okutheni ngaphandle ukuthi ke abantu ke basoloko beshiblika bewa nje manje asibona be trip kakhulu ke ibhola ke unjokeli buyisa ngapha ke emuva asibona ke ipass ke yangaba yinhle ke ipass ke ngapha ke esuka ngapha ke kumahlekisa ke ivekela ngapha kujoke ibhola ke laphumela ngaphandle
not ke uMaskandi not ke iqembu ke le drip ke abenzi bamateki ke laba wena Nhlanzeko ngoba amateki kuthiwa amateki enziwayo laba abantu ayimpela amateki abo angikaze ngiwagqoke mina kodwa bathe bazonginika bangizwise ukuthi ke awuhlobo njani hey impela nithanda amateki bafethu anobuye nivele ngapha edrip ngitheke mengibona kupromote kupushwa kanje ngase ngisondele eTolo asibona nawo omunye umyalezo umnyakazo ayikasuki ingozi kodwa asibona ukuthi bafuna ukwenza njani ke uMaskandi ke uthini noPepe ke uthi ke offside ke alibekwe phansi ibhola ke kube ke le drip ubusathi uyachaza ngamateki kwamateki ngempela ka comfortable kakhulu mina ke ngiwathenge ezinsukwini nje ngibe ngithi ngizowagqoka khona namhlanje ngoba ngazi ukuthi wonke umuntu udla ngedrip ngabona ke isimo sezulu kanti awamahombala ogqamile athi hayi no angisase sekwashiya ngibone ngelinye ilanga kwamateki ka comfortable kakhulu for umuntu noma ngabe muphi alula futhi usukawagqoka ngeke ngawagqoka impela manje mawuthi uke wagqoka phela beyithi mangibuza ukuthi kusuka wagqoka fa uphendula ukuthi unawo manje mawuthi uke wagqoka ubuwabole kuba Nhlanzeko awutshela umphakathi ukuthi abateki wabole kuba ayizoyizwa kahle le ya ngifake camera out ngizofaka ama-camera out into engcono ngizoyikhipha enye ya ngifake camera out ayabekwa malini izulu ngeze wafa asibone kuba phetsela tshali phakamisa ibhola kodwa ke balishweba abantu ngamakhanda uGelovethi uyazama ke uthi noPepe ke uthi ke ya yes uthi ke unoPepe ke akuhambi kahle alibuye ke ibhola ke libekwe phansi ke lapha ya kube ke ele drip kuze kube manje ke not I drip ya ngiyayibona ya not uMaskandi ke iqembu leli ke ukuthi ngelinye ilanga mhla kwavela nje wena Nhlanzeko umuntu ophethe imali nothanda uMaskandi ngempela ungalithola ku PSL leli qembu futhi ke leli qembu leli ke lo gcwalisa inkundla eziningi kabi njengoba ubona lalana nje abantu bebaningi kangaka angasebezwe ngoba le qembu liyadlala ngempela ke abalandeli bamaskandi bayayithanda into yabo uma ngempela kungavela indoda eyodwa noma amadoda athize angabambisana kungaba into enhle kakhulu ngoba abalandeli bamaskandi bangahlezi bephumela amaqhawe abo noma yini for uMaskandi njengoba uzobona nje naseThekwini ugcwalisa spring picnic uzogcwele kanje sibone ke nangi ke ngapha yena ke uRatau ke uloyigade njalo imali uRatau ngalomzimba wakhe uyambona ukuthi indoda ke le ekwazi ke ukugada ke izimo ke ezithanda ukuthi ke zibe nzima uyayiqinisa ngempela ke ezokuphepha lapha kodwa ke uMaskandi ke uloyibuza imibuzo loba linyeke ithuba eliyovela bese ke umbukele ekhaya ezwa lento esikhuluma ngayo la umsindo ke oyoba khona mangase ke uMaskandi ke uthole ke ibhola ke ulibeke nethina sibona ukuthi bafuna ukwenza njani ke lapha kodwa ke bayilamula ke abafana ke be-drip not ke i-drip ke not ke uMaskandi ayi uyangihlekisa khona ngibuzayo la ukuthi ke uthi akazi akubona ufaka amateke e-drip kodwa usezozwa la emphakathini ukuthi unawo futhi wabekile washiyile kuziwe emcimbini we-drip ngwabekeleke igcwalisa spring picnic ngoba ibhluku elimhlophe isikibhe esimhlophe sekukhona nejacket elinde ukuthi isimo sezulu singabi sihle ngibele ke bemhlophe nje kuphelele kungathi ukuthi umhlophe kumusha ijacket asibone la kukhuma ethi uyavuthulula kodwa ke kwangahamba kahle lapha ke ibhola ke balibamba nje kalula ke lapha emuva yena ke ugoalkeeper ke uHot sifuna nje ukubona ke ukuthi ke yonke into ke ihamba ke ngendlela kusemanje seyiqala sibona ke nangoShonga ayibulala indoda eyishilele phansi Shonga uyaligoba uShonga nakukuba empela ke uJoko yabona Nhlanzeko uJoko uzotrenda ukhuba uyabuza uthi we baba yini yakho uyabuza ngempela ukuthi sizokwenzani lana uma uzoweka into ezinjena ngoba phela sizelana nje sizoshaya abantu bengisamncoma kuJoko indlela ahleli ngayo laphana uyi-holding striker enhle kakhulu ekwazi ukwenza umsebenzi ya ngeke ngibone nama status sakho njalo uthi Haaland
umbhalo uzumphinde kathathu me umphinde kathathu ngisuke ngathi ushaya head-trick ngisho ukuthi be onhlanzeko ngiyabona ukuthi unjoko uhleli njengaye ke uhalad lapha asibona la ngumaphetsa lenza iphutha ujive naye wenza iphutha kunethuba na eceleni kwepali buka ubuhlakani bukaphilani bakuthola ndoda kuyaliqhuba ibhola ubezohlangana naye endleleni efike nje futhi eqoshele nje ngoba uyambona ukuthi uyacalculate uma ebona ukuthi usaliqhuba uyasuka naye kulayini wakhe ukwenza ukuthi avele alicoshe nje kalula ibhola okwangempela mfethu ke kuze kube manje ke not kuze kube not nje umuntu okumele asichazele kabanzi uyena kunjoko ukuthi not kanjani ngoba ngibonile lezikhulu imbuzi kodwa ke njengoba ungenwe yini ngempela uMaskandi ke usulitholile ithuba ebengalithatha ngempela ke ubeke phambili kodwa ke unjoko wahluleka ngempela uexecution lapha kodwa ke sesingamncoma ngokwe positioning ngoba go-striker kahle kahle akubalekile ukuthi sibe nama passes noma sithinte ibhola kangakanani kodwa indlela ayibeke kuyo yenze ukuthi abesethubeni lokuthi lela bhola alisebenzise ngendlela eright asibona nangu ke uRatawe ivala ke ibhola ke liyabuya ke ngapha kubona ke abafana ke besa ngapha ke abafana ke be drip beyaphambili belidla ke stand manje i-drip iphungwa ngeyithebe kunethuba na hayi ke makunophilani ke ngeke uzukwenze lokho kubukeka ke kusekude ukuthi i-drip ngempela ke i-break i-deadlock ngoba angiboni banolwazi ngo-goalkeeper kaMaskandi indlela abenza ngayo mase befika lapha ku-final third decision making ayikho inhle kakhulu abathatha ama-shots i-shot yakhona ayiqondi naku-goalkeeper into ephelela nje la eduze not ke ngapha ke i-drip not ke uMaskandi asibona ke ukuthi ke kunendoda lapha ethintekile bayibheka njengoba amadoda kade shimlika nhlanzeko ubona ukuthi amadoda kula kunesimo angasilawuli lesokuthi mangabe umuntu ebholeni lithola ibhola ubona ukuthi ume kahle before uthatha istep esiya phambili ungavele nje ufike nje usuya ngejubane ebholeni kanti ke ne-ground ke alilihle nange ke unopepe ke uyakhuza uthi ke unopepe ke kune free kick kaMaskandi esendaweni enhle ke wena ke Nhlanzeko ngoba mawuthi uyabheka lapha umuntu ke oshaya ke ngonyawo lwesokunxele uyakwazi ukuthi ke le free kick ke ayiphakamise ke ibe yinhle iyavuma ke ngempela ngibona lapha la ke nomapensela ke esondela lapha la ke uyipensela ke ngempela elibhala ngomsisi ngibona ke esondela lapha la ngathi ufuna ukuyithatha le free kick isendaweni ke enhle kakhulu ngokwazi ke amagalela akhe nokonyawo lakhe la ngakwesobunxele sibheke nje le free kick ukuthi ke mhlambe ngabe ke khona na abangakwenza abafana baMaskandi ngibona nje leduze kwebhola khona umapensela ke ngoba vele ke ushaya ngonyawo lesobunxele kanti ke kuyadingeka ukuthi inyawo lesobunxele uyakwazi ukuthi ukuze imbuzo lapha khotho uzwe ukuthi ke ukhotho uyinsizwe engakanani angazi ke mhlawumbe ukusuka la abaphathi bedrip ba mhlambe sekumele yini benza amakhokho ukusuka la kuya phambili ngoba phela nawo amateksi ebenenzela bengawumnyakazo omuhle kakhulu ke futhi loyo futhi ke ubungamuhle kakhulu before lo mdlalo befike abadlali bayo idrip befaka amakhokho abo bebona ukuthi lamakhokho acomfortable kakhulu kanjani isikakhulukazi endaweni enjenganalezi njengoba simuntu angapethela uyibeka phakathi wayibeka phakathi umapensela Maskandi 1 idrip iqanda ukhotso komela chaze ugoalkeeper we-drip ngoba ke ake kushaya umuntu mfethu ekudeka besayikhuluma ke Shakazi indaba kaMapensela nonyawo lakhe lozomnxele ukuthi umuhle kanjani kuma set pieces nangempela ke usephuvile lokho kodwa ke ngiyakholeleka ekutheni ukhotso bengenza kangcono kunalokho akakwenzile uyabona ibhola liza nje ngiyabona ukuthi ayikhona akamile kahle naye ke ukhotso ke lokho abakwenzekile ke bayiqhatheke noMaskandi ngoba uMaskandi ke akwenziwa ke nje asibone kungelo viki ejika kamnandi futhi ke wenze njalo ke iqeda futhi indoda kungelo viki athatha ibhola kwalishintsha ke elibeka ngapha ke phakathi nenkundla sibona ke ukuthi yenze njani ke le yansizwa ke umahlekisa kodwa ke ibhola ke liyabuya ke ngapha abafana bedrip ke belithumela phambili ke uNdlanzi asibona ukuthi ke ngapha wenze njani Mapensela uyaleqisa nayo Mapensela uyadlula futhi Mapensela outside foot elidla ngesifuba ngapha ke uNjoko hey muhle uNjoko hey bo wenze njani manje ufuna ukushaya uNjoko
kodwa ke uyalifuna ngapha ke asibona baligoba na ibhola ke ethi yalizama kushonga naku khubeza kodwa phezulu emoyeni lapha angathi ke i-drip ke ngeke libone elidlalayo ngempela ke kade kusaqala umdlalo bebebukeka bethembisa kodwa ke sebengilahlela amathemba uma kunje uMaskandi ke usulibufike waya into ezosiza uMaskandi ukuthi capitalize kulesikhathi lesi isengaphezulu ngokomdlalo ngoba izinto sisangajika sibona ngapha ke insizwa ke ngapha ke phakathi nenkundla bethola ke unjoko kumele aphase unjoko uyaliveza uthola ke ushongo uyaliveza na alibhola ke ngapha nakukhuba Kuba captain watrenda kutrendwa kanjena impela kusevele wabamba ama-headlines ngempela ke akusasa wonke umuntu uzobe khuluma ngayo elihle igoli leli babishangase ngempela ke ngisakholela kodwa futhi ukhotho ebengenza kangcono ukhotho angifuni ukuyikhuluma indaba yakhe manje ukhotho siphume kuye ukhotho angazi noma mhlawumbe nama-gloves e-drip ayafuneka impela ke ama-gloves e-drip ngathi azofuneka lapha nama uzobuka indlela ukhotho avimba ngayo kodwa ke singathathi lutho okukhuzani lihle igoli cha ayikho into esingayithatha umplakile mfowethu umplakile eyikhuba hey ngeke silale manje social media uzophithisa kakhulu ke phela idlamlezi ezakhe nje ngiyazi zibhizi kumanje ku Facebook sesibonile ngoba phela bahlela abantu la bayasibuka ngempela kulomdlalo 2 uMaskandi not i-drip asibona uphilani wenzane phanisa ngebhola uphilani kodwa ke vele ke uphanisa ngalo nje vele akane ndaba awulalihle igoli likakhuba awulalihle igoli indlela sekungayo ngathi sefuna ukuphuma ave sabo ukona izinto uyabona ngempela ukuthi kusekuhle kwamanje kuhle ukushiya kusekuhle ungazi uhambe ngoba usubona ukuthi izinto asezihle kodwa ke akuzukuya ngayo umqeqeshi ke uye ozobona bese kufanele ukuthi aphume angixoxele nje kancane umlando enhlanzeko saliqala uhambo kwakumhla ka-10 August ngonyaka odlule eSandton uMaskandi dlala ne-hip hop ukhuba emakwe uyeye letsolonyane yisibe kahle into engitshela yona waba nosuku olunzima ngendlela eyisimangaliso wamdoja letsolonyane ukhuba ngebhadi walishweba igoli watrenda waphinda ukhuba futhi ipenalty wayibeka phakathi angazi kwenzakala wayibeka phakathi ipenalty asibone uMapensela ke lapha bamdlalisa kabi ke uMapensela kuthiwa ke alibekwe phansi ibhola ukhuba ke emva kwalapho akaphindanga wabheka emuva njengoba umbona ke esethanda manje kuba i-striker ke ezivutha uphondo kanje ngoba ukade ke imvula zazimnetha impela imvula kade zazimnetha bakhala abantu ngalela goli waze nale walifaka nelinye la Sterling lapha ku Instagram esexuba ama video lapho ukuthi uMagejo Sterling ngubani mina ngidlamleze nje inkosi yoMaskandi ngiculela uMaskandi uMagejo Sterling ama professional footballer ngiyini mina asibona nawe ngapha ungena virtual verse ibhola ke ayikhotha ke ngathi uyazi ukuthi ushawa amakhala la ngaphandle ngayo njoba baba ukhuba ke ukuba ngibela liya ibhola liya ngaphandle ngoba belisho direction la bhola liba yi-through pass ubeyothi webana sabelephi hlahla leyo ngempela akalithintanga ngoba nokuthintile bese liyinkinga lapha ngoba bese ibhola phela sekuyele drip ekubeni kade lihambela liyela ngaphandle asibona nali ipensela ke libamba ibhola ke lithola ngapha ke ungelo v outside foot ethola ke ngapha ke uJaiva ke alibeka ngapha ke ukhuba wenza njalo ukhuba elivana kamnandi ke kusala indoda sikaza ke ukhuba liyamthanda ibhola ukhuba uyalithola uyayiqeda futhi indoda ukhuba asibona ukhuba ibhola ke lahamba nje laza lathola ke ipensela bese kuthanda ukuthi ke kuhambe kwavele kwabamnandi kakhulu asibona ke Shonga eliveza ibhola ke one touch ungelo v ethi ke uliveza ke ngapha yafika qala ke le ndoda ke uRatau wayishisa indlu uRatau walibeka phakathi ke ngapha ke uShonga madoda iyaphela i-drip induku ngedrip yabantu
iyaphela i-drip induku iphutha ke leli alenzo Ratawu kade ngisamncoma kade ebhekene noKhuzani ukuthi wenza into elula akafunanga ukuteka on uKhuzani ukhethe ukuthi avela khiphela ibhola ngaphandle abe teammate yakhe ibuye njengamanje kumhlulile ukwenza lokho ufuna ukuthi ahambe noShonga uShonga ke wakuphika lokho wathatha ibhola walivalele nethini na i-drip izongena kuma headlines ngenye indlela i-drip kodwa ke phela kuthiwa vela kuthiwa yini kuthiwani ngizoyikhumbula lento yesilungu kuthiwa there is no bad publicity ikhonto enjalo hayi impela ngathi khona ukufikana kwami umqondo okuyinkulumo esondela ngala ya ngathi ngingangezwe besho njalo kuthiwa mawuvelile nje ebalazweni kulungile ukuthi uvele kanjani sekuvela nje sekuvela nje ukuthi hayi phela ithina laba abashawo Maskandi uzobona futhi ke noma kuphela umdlalo bese nihamba noJava noKhuzani bethatha izithombe lapha ukuthi umlando uqophekile umlando nobathini ukuthi kwenzekeleni kweshiya phansi asebenzi no ukhuluma kahle kakhulu lapho ngoba washo ke unoPepe wasiqeda ke isombe sokuqala usiqeda nje isombe sokuqala 3 uMaskandi not ngapha ke i-drip ke kuzoke kubanjwe ikhefu nje elincane ngapha kubonakala ukuthi ke nge-second half ke kuzokwenza kanjani kodwa ke usungakusho nje kugcwala umlomo ukuthi ke uMaskandi la wenza umathanda mhlawumbe ake sibuke la bawuthi uyabheka iqembu ke likaMaskandi uyazi ukudlala ndawonye nihlale nenza into eyodwa sonke isikhathi kuya ngokuya kunisize ngicabanga ukuthi zonke ke inhlaka kumbe amagender yonke into ngoba sengathola ukuthi ne-team yegospel inayo futhi iqembu ke laba abadlala ngalo lapha oJumbo noDumi Kokstad abadlala impela nje kodwa ke mawuthi uyabuka ngokuhamba kwesikhathi kufanele mfowethu siyincome iningizimu Afrika ngoba into eyenzeka kule country into eqala ngqa ukwenzeka engakazi yenzeke impela ngisho emlandweni ayikho into kanje okuke kwakhuluma ngayo ukhohla nabe committee osanda amaphumulo bane team impela bacompete ngale eThekwini and ukuzwa ngameme bamisela ukuthi babe ingxenye yemidlalo lejwayele ukuba khona unyaka nonyaka la kusuke kuhlangene khona amaciko onke mawuthi futhi uyabuka mawuthi ubheka mhlambe ama countries mhlambe ake ngithatha njenge America nje banomculo wabo we-hip hop nani kodwa abanayo team ye-hip hop la eMzansi sihamba phambili ukuthi sine team ye-hip hop yebhola impela yikho ukushayela izandla abaqali bawo lento ngoba phela nakho kwangeke kuvele kusuke nje ngaleyo ndlela kuzikhona ingqinamba ababhekana nazo ekuthunguleni lento kunzima ke nokuhlela umcimbi mangabe umcimbi ngempela akukho lolu ukuhlanganisa abantu ngalendlela kuphele kahle futhi kuhambe kahle yikho ukuthi singashayela izandla ke uyena uKhuzani no Zulu ngakho uqala lolu hlelo uselapho nje kuBig Zulu futhi impela amaciko ase South Africa mina ngazi ukuthi kwakwenze njani hayi le country zokubangaza bake sekunomunye umkhubo khona wokubizana abantu beyohlubana ngesibhakela naleyo futhi iqala ngathi hayi impela bakhona amaciko alandelayo phesheya kuphi kodwa hayi la ekhaya hayi asikaze sakubona hayi noma yini futhi sekusele kancane nje ukuthi bacelana emgangeleni nangenduku futhi kwesinye isikhathi ngoba noma yini shothi kahle lento le yokuthi bad publicity ayikho mawuvelile ukuthi uvele kanjani kulungile hayi akusasho lutho lokho uvelile nje kube khona into wenzayo kube khona nje into yenzayo iba busy uvele pelile la ya kodwa ngokubalekile noma ngabe wenzani lento yenzayo yenzisise uyenze iwenzisise mangabe ushayela itekisi mangabe ushanela istrat sishanele ngendlela ukuthi ongasishaneli azayibuza ukuthi ngihlaleleni futhi ke manike nabaningi nisishanela istrat yenzani nani team yebhola lapho impela babishangase phela kunekukhuluma ukuthi uma wenzisisa la ukhona ukwenzisisa la ukhona kuzokuthatha ngempela kubeke la ufuna ukuya khona
uma ngempela ukuthi ulapha estradini ngashanela njengobusho nje unefiso mhlawumbe sokuthi ngelinye ilanga uzibona uhamba ngemoto thizeni wenza umsebenzi othize ukuzimisela kulokho kusuka ukwenza ngaleso sikhathi ngakuthatha ukubeke la ozicabanga ukukhona eminyakeni ezayo ukhuluma into enkulu uma ukhuluma ukuzimisela ngoba labo bantu abasenkundleni baka Maskandi sibazi thina emculweni sibazi bephethe ama microphone bemphambi kwabantu becula iyona into eyispeciality kubona iyona into ke ababeka ngayo iphanish kodwa ke engikunotisayo ukuthi njoba besenkundleni indlela aba serious nakhona shuthi lento yokwenza into uyenzisise into ke engaphakathi kubona ngempela ke ngoba uzonokubabuka ke noma umuntu eperforma ubuka ukuthi hayi indlela abanye uthothi banamagiga amathathu ngosuku kodwa la bafika khona bafike bebemqemane ngathi ba fresh bavuka ekulaleni kukumisela uzama ukwakha ibrand yabo nokuzikhulisa okwenza ukuthi ke njengoba bekhula nje kanje amacika kithi kuyikho lokho ukuthi ayazinikela into ayenzayo ayenze ngothando futhi sizoqala ke iswombe sesibili kuwo ke lomdlalo la kudlala khona ke inkampani ke yakwa Drip eyenza ke impahla zokugqoka ke namateki idlala ke neqembu ke lika Maskandi umdlalo le siye ekhefini ke iscore ku 3-0 ke uMaskandi ke ehamba phambili uyabona ukuthi ke it's a good day at the office for ke uMaskandi impela ke kuyilanga elihle lo Maskandi mawuzothi uyabheka ngoba udlale kahle kakhulu kwi first half nokukhipha ke i-clean sheet kuyinto ebaluleke kakhulu emidlalweni sibheke ngapha sizoqala ke isombe sokuqala isombe siqala siphelile ngithini manje sesibili lesombe siqala ukubona ukuthi ke mhlambe hayi i-drip mfana ngeke isakwazi ukuyiphendula zonke lezi zinto eziyehlakalele la u3-0 score ukhona noma u3-0 ngeke ngezwe ngawo kodwa mhlambe singayikhulumi lento ngoba isathanda ukuthi ibe sensitive kancane sinabalaleli ngempela abasilalele ngedatha labo ngoba befisa ukuzwa ngalomdlalo abakathi babezwa lokho ngoba befisa ukuyiduduza ngalomdlalo bahappy nje manje Maskandi yawina uma sesibavusela amanxeba ngempela ke kuzothanda ukuthi kube inkinga lokho isikole sesifana nesinye hayi ngempela asasiyeke leyo kodwa ke kungamuhle lo Maskandi ukuthi ukuthayisela mhlawumbe ushintshe ungalo kusafana ngoba ngibona ukukhuluma into eziningi lapha ubona thi yabantu kodwa ba creative ngoba bathi Pirates ishaya igoli elilodwa kahle ngoba ibidinga vele igoli elilodwa ukuthi iwine kodwa ke ngenxa yenhlonipho nanokuthi abaqeqeshi beSundowns bathathu asibona ukuthi ayinike umqeqeshi ngamunye lakhe hey abantu hey futhi hey umzansi hey indawo leba kwethu ayi ngempela kodwa kuba uzothi uyabheka indlela abayicubukula ngayo asibona nako ukhuba ke qeda indoda ke eshiya phansi phasa kamnandi asibona ukuthi bazokwenza njani kuthiwa ke offside ke ngapha ibhola ke alibuye libekwe phansi konke engithandayo ke futhi ngokhuba ebaluleke kakhulu engicabanga ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi ukhuba abantu abaningi mele bayishilo ukhuba uyaphasa ibhola ngempela ke akagijimi nalo isikhathi esiningi uyaliphasa ngempela ke ibhola noma lapha ke bese kumele ahambe nalo ngoba ubonile ukuthi umdlalo ngakubo loya ubese ku offside position wathi umuntu umqeqeshi wayengiqeqesha mawukhuluma indaba yokuphasa ibhola wena kanzela ukhuluma indaba ukuthi umuntu ophasa ibhola umuntu owayengajwayele ukudla yedwa ekhaya impela wayejwayele nje ukuthi ukudla kuningi udliwa nabanye abantu akuwena wedwa umuntu kumele udle kuphela so mawujwayele ukuthi ke ungabanikeza abanye abantu ukudla kwangalungi siboneke ngapha ushonga efuna ke indlela ke eyaphambili sibona ukuthi ke uzoyimisa kanjani nawe vuthulula kodwa ngolibamba ke kulokhu ke yena ke uHotso bawubeshibilika kodwa uHotso kodwa angiyabona ukuthi
mhlawumbe kwesikhathi uFotho useyazi ukuthi indoda kunento efawuliwe ngawe la. Ayiphela ubukeka ngathi uzwile ke ngempela ukuthi kunokuphawula kube khona ukhuphulile ngempela ke amasokisi indlela asebenza ngayo. Not a 3 kanti ke 3 yeah wona ke uMaskandi ngicabanga ukuthi ke uMaskandi ke la ayiyehlela bana ngithi akuboni ukuthi uMaskandi khona into eyomphazamisa. Ayi ngempela nokufika ke akuvikwa lutho litheni ngempela ke idrip ibukeka ingenayo intshisekelo ingadlali njengabantu abadlikwayo ngempela abafuna ukuthi bethole igoli. Sibhekeke ngapha ukuthi ke mhlawumbe ngabe ke bazokwenza kanjani ke abafana ke bedrip bathola ifree kick nabe buza imibuzo hayi ngeke laphuma kude ke namapali ngicabanga ukuthi ke umuntu ofana noPhilani awazi ukuthi ke uvele ke uPhilani ufuna ukuhlonishwa uPhilani. Impela sekubuya lapho ukuthi hayi ucwaningo abalenzanga kahle ngoba hayi kuPhilani. uPhilani ufuna nje ukuhlonishwa uPhilani. uPhilani hana ndaba namuntu uPhilani futhi ke wanje uPhilani ngibona isikhathi esiningi uPhilani meviva awenisela uPhilani. So mawuzovela ushayela uPhilani awufa wazi ukuthi kusesikhathi udlala ngesikhathi. Hayi impela ke kubeke udlale ngempela ngomsebenzi because ebengalishaya livele leqe defense uthola ukuthi sebesithubele ngcono ukuthi bengathola igoli becancel noma ke elilodwa kulawa amathathu. Not uMaskandi not i3 uMaskandi singayiphambanisa lento ngoba socabana abantu abaningi ukuthi sesithe not uMaskandi hayi la hayi ngempela angeke sidlule kanjalo. Asibone nje ukuthi ke benza kanjani ibhola naliphuma ngaphandle uzobuya ke ibhola ke iphoso ke abafana ke be3 bakwenzile lokho kodwa ke uyalithatha ke ungelo V ethi ke uzama ke ukulithumela phambili kodwa ke uyakhuza unoMpepe ke uthi ke badlale kabi ke abafana ke be3 babuye ke phansi ibhola ke ube ke lawo ke uMaskandi engicabanga ukuthi ke uMaskandi ke kusuka la kuya phambili ke ayikho izinto ezobaphazamisa nangu ungelo V lapha ehleli phansi uthintekile impela ke ungelo V bamsukumisa ngazoba uzoqhubeka na noma ke bazophoqeleka ukuthi ke benze ushintsho. Angathinteki angathinteki ngimbonile lapha ku line up yegcwalisa manje asikwazi ukuthi iciko lethu ligcine selihamba ngehock stick lapha stage sifuna ngempela ukumbona uyagcwalisa manje ngicela bengaslimazeli yena. Okay enye into usakhuluma ngegcwalisa abafana bedrip bafaka ijezi elimhlophe kumhlophe isikhindi kumhlophe isokisi kumhlophe neskipa sakhona asibona nali thuba ke futhi ke ngapha kodwa ke lakwazi ukuthi ibhola liphume endaweni ingozi kumhlophe yonke into ngapha ke kwi-drip enye yenhlonipho la ukuthi ke i-all white ke emabhida ke iyafunakala la sibona ke uPhilani ke wafika kuqala ngibonge ke lapha na i-communication kuyo uPhilani naye lapha na ke uSimomoza ngoba uSimomoza bethu uzodlala la bhola washo ukuPhilani ke ukuthi nangu ukhipha and uyazi ukukhipha uze ne-advantage yezandla so wavela wamnyekela waqhamuka secosha ugoalkeeper. uPhilani uhleze uzokhuluma uPhilani uhleze uPhilani ekwazi ukuthi uyakhuluma futhi ke into ke akayilokhuza akayithathi akathathi ukuthi wena ucabanga njenge defender uyena nje ukhuluma futhi uyathetha ugoalkeeper okwazi ukuthi akhulume uPhilani akutshela ukuthi ke iyeke lento yenzayo angihambisani nayo. Okuyinto ke ebalekile ku goalkeeper ngoba phela ugoalkeeper uyena last man ye defense kahle ubuka yonke into eyenzakala ubuka wonke umdlali ose groundini so uma ethi thatha ama steps aka right thatha aka left ima ungayi thatha yonke leyo information ngeke kulahlise uyabona kahle njengoba engapha ngemuva. Sibheke ngapha ke ukuthi ke abafana ke be-drip ke bazokwenza njalo balandele emuva ngo3 Nhlanzeko yabona ku3 akuyona into elula yabona molandele emuva ngo3 uthunile ngiyazi ngescore esikhavekayo ngoba umuntu mangashaya igoli elilodwa kuthunile uyabe usungazi wena olidayo ukuthi hamba uyo restore ilead yakho noma hlala uvikele lokho sekukhona kodwa maku3 naye lokumela akhava ugcine ephela amandla. I-advice ke engayinika idrip uma ke iscore sesinjalo ukuthi wehlise umoya udlale ke nje ibhola ubone okuvelelayo okuzenzakalelayo usobe usuthatha lokho ke ngoba njengamanje ukuthi uchase igame uthi uyaphakama uphuma
all out, we are all out. Lokho kuzokwenza ukuthi ugcine uconsider amagoli amaningi ukunalawa osawa consider. Lapho ke kune argument kuthiwa kwezinye indawo udefender iwe mawudliwe ukuthi udliwe ngo4 noma udliwe ngo2 noma udliwe ngo1 iqiniso lithi udliwe. Kona kunjalo impela kodwa ke sebebonile ukuthi iplane yabo ayisebenzi. Kodwa nakukhuba futhi walibamba ke kulokhu ukhotso ukhuba ke uthanda ukumphuza inyongo ukhotso. Usebonile ke ngempela ukuthi ukhotso uyawushiya ulayini wakhe enjalo nasezandleni akalibambi kanye ibhola ingakho kunjokwethi uma eshaya ukhuba unjokwelandela ngelikhulu ijubane enzela ukuthi abheke. Asibona ke nali ibhola libuya ngapha ke ukhuba kodwa ke uyawa ukhuba kodwa ke ibhola ke balithola abafana ke bamaskandi asibona benza njani ke ngapha ke kodwa ke ebashiblika abantu ke ngapha ke wena Nhlanzeko ke ayikho ke indlela ukuthi ke khona na abangakwenza siyaqala ke le detectura dawo kodwa ke bayabuyisa ibhola ke ngapha ke kuyena ke ukhuba elilungisa kamnandi ke ukhuba uyaliphasa futhi ukhuba uyazi ukhuba indlela aphasa ngayo kahle iyakhombisa sibona ke nangu ukhuba futhi ke edlula ke ndodeni kwadlula kwesibili sibona ukuthi uyayena phambili. Ngibuka ke ngathi umoya uyala ukhuba kodwa ke ubukeke ekhathele ngempela ngoba emva kwerun nje ke ayithathile ubuye esebambelele edani. Asibona ke bafuna ubapensela bamthola na yebo bamthola ubapensela kungase ngene igoli lesibili na uyaliveza ubapensela ethi ufuna ushongo kodwa liyonakala ibhola asibona ithuba le-drip asibona i-drip ke yaphambili 2 versus 1 asibona wasebenza uJaiva zimnike wasebenza uJaiva awunasebenza irasta madoda uJaiva wasebenza uJaiva uyazi uJaiva uJaiva udlala kanje ubukele ngasesiye ke ngempela uthisha wentambo kuphela. Asibona ngapha ke ushonga uyalivala ibhola ushonga kunethuba na baba ngaluna yena ke ukhotso umnandi umdlalo manje umdlalo ngempela ke uyashisa usufike ngempela ke lotha othandeka khona ngempela ke ezingeni ngempela ebesilindele kusuka ekuqaleni. Asibona ke nale linye ithuba ke ngapha ke layo ke i-drip kungase ngene igoli la Nhlanzeka sibona ukuthi ke uphilani uzokwenza njani na kunethuba na uphilani uyayivala ke nali thuba kodwa ke angisaboni ukuthi i-drip ukhona ezokuthola uma izoyeka izinto ezinhle. Inkunzi uphilani inkunzi ke ngempela uphilani indlela avale ngayo indlela udileya omdileya umuntu amdileya futhi uyazi umuntu ubegcwele ubhele goalkeeper begcwele phambi kwakhe ayikho into ongayenza ayikho ngempela into ongayenza uqondo uyama ukuthi phela emva ka goalkeeper kunegoli wena into kumele ilwele lidlulisela ibhola phambi kwa goalkeeper impela kunjalo kodwa ke uphikile ngempela ke uphilani owisizile ke team yakhe ngoba bivulekile lapha asibona ke nayo le khona ke awuphila nawo wow ama sweet lokho kuyena asibheke nako ngapha edlula kamnandi ke iyona kuMaskandi uyayiveza uJogi ipass eyiveza lapha uyalifuna ukhuba bambona na yebo nakukhuba wasiphinde zasentini ay khona akusazi usiphindile awazesentini ngempela emdlalweni oqala wawuphethe uwe bamshangaze no-Ivan sihlobo mengikhumbula kahle ukuba wazi wathi u-Ivan igola kulona ijele impela wakhala ukuthi igola kulona ijele ithuba ke lidaqisa elifana ngempela ubhekene no goalkeeper laphana kodwa ubejaheni ukhuba ujaheni ubesangalungisa nanoma ingayiphi indlela angafuna ukulungisa ngayo ujaheni igcwalisa ingaleli yaviki angazi ngempela ke usephuthumani ngoba noma iflight eThekwini uyohlelela igcwalisa asazi hayibo awekho amabhanoyi manje isikhathini manje ukhuba hoyi kulate ukhuba ngoba bezoshintsha lesi yasikophe la ngoba sisamile sifana nalesi lokho esingakuthandi ke futhi esilinde ukuthi ngempela kube lokwehlukanyana kungabi ngathi ilanga hlaphela amathathu kufanele ukuthi kube khona okwenzakalayo la namanje not i3 uMaskandi komele achaze kabanzi ke ukhuba ukuthi ke
kuze kube kanje kwenzeke njani benayo unjongo ngoba nayo unjongo khona elakhe igoli akumele uthi asichaze ukuthi lishone kuphi ubefuna ke ngempela ukuphuma ngalesa sikhathi esenze kahle ngaleya ndlela njengamanje ke usefake ke umbala obovu entweni emhlophe ngabe sisancoma ukuthi lalishe igoli lakhuba wasebenza kahle ukuba ukhuluma kahle kakhulu ke lapha sibona ke ukuthi ke mhlambe bazokwenza kanjani ke ngapha abafana ke bayo ke i-drip kodwa nali ibhola ke libuya ngapha kuMaskandi belibeka ngapha ke kuyena uJogo uyaliveza futhi uJogo uthola uJogo muhle uJogo asibona uJogo uyavala uJogo yaliveza ibhola nali ithuba hayi uJogo uJogo alikahle awungichazela ngoJogo la clean ihobosha shangazi hayi ngeke liclean ne hayi ngeke ngizothi Thembelihle nje Thembelihle ngijayizi yakhala igingi bengazi ukuthi uNjogo unje ground clean istriker esiwazi umsebenzi waso ube wing ithatha irun uNjogo ufundisa ubani ophosa kahle nje leli thuba nje sikhala ngalo likaKhuba uNjogo bepotshozile lapha lithuba leli elidlula njengamanje uNjogo futhi ngaphela wazi ke uNjogo wenze kuhle kakhulu uma ubuthi uyabheka uyaveza amabhola futhi lo mfana lo ekuthiwa uShonga uyakwazi ukumbona uyambona ngempela kanti noShonga ke futhi uyakwazi ukushintsha umdlalo because uShonga uattacka ngaka left kaMaskandi ebhekeke irana eqhamuka ngala ngaka right kaMaskandi asibona naye ngapha ke i-drip ke iyaphambili belithumela phambili ibhola nalo liYouTube uphilane uphilane kudala ivuna nasemnetha hayi uzisholo wona experience yazikhulumela ngibuka ke la uThuthana uMfokandlovu engineer la akuveli ke esithombeni sombukeli kodwa ke ula ngempela kulayini uzongena angazi ke kuphuma bani kuMaskandi sobona ukuthi ke ubani abafuna umkhipha engathi bafuna uMomoza aphume uSimomoza yes angazi kodwa no ubani wamdonsayo Leandota uqeda uhlula igoli lo uSimomoza yena impela phone number 15 ngathi ke bamkhipha ke ngempela usomntwana esikhundleni sakhe ungena unjiniya ke uThuthana uMfokandlovu ngibona ngani le position mhlawumbe akayistructuranga kahle akayanga la kumele aye khona akayanga la kumele aye khona unless uNjogo uthiwe akabe deep then asale laphana uThuthana uMfokandlovu asibone nake ivala kamnandi ke uShongo uyayifuna uMapensela uyamthola na yebo uyamsola uMapensela uqeda indoda uMapensela nangu uMapensela uqeda esibili nangu uMapensela uqeda esithathu Mapensela eceleni kwepani sizolibona igoli lePensela uMapensela la udlala i-center back kodwa ke indlela ahamba ngayo nemove kumnika ithemba lokuthi sizobona igoli laMapensela uselwinile futhi uShonga ibhola nangasondela uShonga asibona uShonga ethi uyaliveza na kodwa bayivala indlela kaShonga ubukeka sekathele noShonga usethatha ama-run amaningi kakhulu kulandelana ubukeka ngempela ke ekhathele kumanje asibona ke ngapha ukuthi ke bazoyithini ke lento abafana ke be-drip kodwa ke bayivala futhi kamnandi indlela ke ivalwa ke uNgelo V ayibeka phakathi nenkundla asibona bafuna ukwenza njani ibhola ke belivala nje belibuyisa ke kuyena ke uNgelo V sibona ke uVilane elibeke emuva ibhola ke kuyena ke Jiva semnike amuhle uJiva uyabona akaphasa back kuzokuba kubi wathi ukudileya kancane uthe udileya ngempela kancane wababona baya ngejubane goalkeeper wakhe wazathi hayi akethi ukusondela edlale sekuphephile asibona ke naye ibuya ngapha ke i-drip belibeka ibhola ke ngapha ke phakathi nenkundla bezama ke indlela yaphambili asibona ukuthi ke khona na abangakwenza nabe beligoba ibhola nali ithuba kodwa ke uyalivala ke kahle kakhulu ke ngapha ke uMapensela uthatha ibhola ke elibeka ngapha ke futhi ke phakathi nenkundla liyabuya ke ibhola ke manje liza ngapha kuyona ke i-drip belithatha ke futhi ke belibuyisa hlangana ke ngapha ke phakathi nenkundla ke naye ke uNjogo uyaliveza kamnandi ibhola ke ethela uKhuba phambana nendoda kahle kakhulu uKhuba bayiqetha indoda uyaliveza ke uKhuba ibhola nabo bazama ke ukuleqa ibhola ke liyabuya ibhola ke liza ngapha Maskandi lokho uzabala senjalo kodwa ke ibhola ke
libuya lithola ke uJiver elivala kakhulu ke uJiver thola ke mapensela balithumele phambili ke ibhola ke liyabuya ke manje nabafana ke bedrip uyasondela ke ngapha ke yena ke Simomo zilifaka isicathulo esithumela phambili liyabuya ke ibhola lisa ngapha emuva ke bafana ke bedrip asibona ke ukuthi ke bazoyithini ke lento uyakhuza ke unePompo ukuthi ke abadlalanga kahle lapha phakathi nenkundla not i-drip 3 Maskandi angazi ke ukuthi ke kuzohamba kanjani ke ngapha ke phakathi nenkundla kuseyiqanda ke ngapha ke kuona ke uMaskandi empeleni ke kuyona ke i-drip kanti ke mathatha amagoli kuona ke uMaskandi odlala kahle kakhulu ke ozenzelayo sibona ke ukuthi ke i-drip ke mhlawumbe khona bangakwenza na bethi baligoba ibhola ke evala indlela ke ngapha ke yena ke uJiver Zimnike asibona ke ngelovi elibuyisa kamnandi ibhola ke bethola ke Khuba mfana kamnandi ke uKhuba wenza njani ke uKhuba uyasendela indoda nako uKhuba eliveza ibhola ke ukuthi ke bazokwenza njani ke ukuya phambili lizobuya ke ibhola ke liza ngapha ke kubona ke abafaya bedrip i-drip ke nhlanzeko mawuthi uyabheka ukudlala kwayo uyabona ukuthi kuningi okusemale bakulungisa badlala kahle bona kodwa ke khona ke okungahambi kahle kubona ke abafana bedrip impela ke indlela abadlala ngayo ithanda ukuthi ke ngempela ingajabulisi uyabona ukuthi babantu abangajwayela ukudlala ndawonye abahlangana manje nje ukuthi kudlale wona lo mdlalo futhi ngikubonayo sekunabadlala abangcono manje kubafana bedrip obabonayo ukuthi makuthobe beqale ngabo bengaba ngcono ngibona indoda la kodwa I think into ehlekisayo ngo size uyabona ubukhulu laba ngathi bakhulu ocathi abakwazi ukugijima ibona abadlala kahle la ku drip ngibona nje uBig Juice nangu wena osika ongene nomnyakazo omuhle kakhulu futhi ukudlala kwakhe ke udlalisa kuhandile lapha ngempisana mawuzothi uyambheka uclean nje kakhulu uyena sefike ukwenza izinto zazo athanda ubukeka kangcono ngapha kuye i-drip sibona ke ukuthi ke mhlawumbe ke bazokwenza njani ke abafana ke baMaskandi bezama ke ukuya phambili kodwa ke iselokhu ivaliwe ke indlela kaShonga manje sebeyabona ukuthi uShonga uyinkinga sebefuna ukuthi ke manje bakwazi ukuthi bathola indlela ethile yokudila naye ngibuka ke nomqeqeshi lapha kaMaskandi uSiqwayi uyibonile lento besikhuluma ukuthi uNjobo unama passes amahle ingakho uthe mase ngena uthi uthana umfoka Ndlovu wathi uNjobo akadrop eze la eswini ukuze ezodistributha kahle lama pass akhe ngoba ke uyabona mahla amaphasa kanjoko athola abantu wonke asibona ukuthi nali ibhola ke libuziza ngapha ke manje kuyena ke ungelovi umile ke uKhuba uyayifuna kodwa bamnikezile uKhuba asibona ukuthi uKhuba uzokwenza njani kodwa ke ibhola ke liyonakala na kodwa ke uyalithola futhi ke ungelovi baya phambili ungelovi uyadlula endodeni ubhekene ngapha ke neRatown nangu ungelovi wenza njani ungelovi kodwa ke wathatha ioption okuyiyona elikhulu ngempela ke bekumele enze kube lula lapha ke ungelovi ngoba bengadlali bisquare noma ayivalisa indoda ngoba besiphelele izavele ngamandla ukuthi yadlula nanokuthi uyambona phela ukuthi ke uRatown ungakanani uzomround uRatown wengaka uzomround uyomqeda nini ukuthi ukwazi ke uthola icross hayi ngempela ke ungelovi ngokwequality yakhe for sure baningi abantu aba disappointed ngoba uzokhumbula eVet wayethi melibamba kuthiwe V yes kuthiwe V ngowazi amagalelo akhe akusinto eyenzeka kunoma ubani leyo even ama professional players bayingcosana akwenzeka kube ngaleyo ndlela ukuthi uvunywe istadium sonke hayi akakukancane impela ngaqala ngithi bambhuyisha mina ngathi mangizwa ngeke ngathola uTime no ba right kakhulu uma kuthiwa V ngempela kusenqalela lona igama lakhe leli langelo V impela kunjalo sibheke nje bakhipha futhi omunye ke omncane ngomzimba bafaka omkhulu ngomzimba kusho ukuthi ke i-drip ke komele ukuthi isifundo lesi ukuthi ke umcimbi la kule kuyidudu nali thuba lapha uzoshana asibona hayi uphilani ngeke hayi hayi uphilani
sibone kuphilani ke ezama ukuphasa uphasa uShonga uyamthola kuShonga lethe iphutha idefender asibone uShonga ke manje uThozo njani bamahla kakhulu ke uShonga sekune plan manje uShonga ke naye bukeke umuntu osekhathele izinto akazenzayo akazenzi njengoba bezenza qala igame ukuthi umatch uyangena ebengena nje ngendlela okungena ngempela ukuthi uyabangena kodwa ke manje ubukeka esewumuntu osezilahla nje uma engena ngathi useyenza nje idlala kakhulu ke i-trip ke manje ngokwazi ukuthi ke isigcine sinje iscore noma ke thina ke singakuthandisisi kangako lokho ngoba iscore masinje sifana nezinye iqoza namhlanje eseyitheza qhatha umhlaba esingesihle ngempela abangeke bakujabulele abalaleli emakhaya indaba yaleso score nakusasa ukukhumbula ukuthi ukhona umdlalo wamaZulu neKaizer Chiefs ifiso zabantu abaningi ke zithi ke iKaizer Chiefs ayingene ihambe nayo iye emabhida ngomhla ka5 sibheka ukhuba ukuthi ke wenze njani ke ukhuba kodwa ke kwangahamba kahle lizobuya libhola ke libeke phansi ibhola ngapha kube ke i-corner kick kaMaskandi engicabanga ukuthi ke mawuthi uyabheka ke inhlanzeko bayishayile ke le corner bayibuyise ngapha ke Khuba kodwa kuthiwa ke offside ngoba ke uKhuba ubeke offside position enye ke inkinga ke lezo eseyithe zaba khona ngempela uphuzile ke ubuya ngoba ngesikhathi beqeda kuyisusa bekumele nanze sho ukuthi uhamba no line nelast line ye defense abuyele naye emuva ukuze babemnika lo runner azothatha ayifake phakathi njengokwe plan yabo oMaskandi sibheke nje nali ibhola ke ethi yalincenga ngapha ke uThuthani angazi ukuthi uThuthani mhlambe khona yena kuphethe asiphathele khona ayi ngibuka ngempela ke kuthule lapha kuThuthani nangelibiza ke kodwa ibhola angazi ngibuka kodwa ke kuthule usenesikhashana nephakathi angaze ngibone noma lithinta ke nje usho positioning yakhe lokho sibheke nali ipensela ngale kodwa ke nali ipensela liyathi ngale iyamaka ke impela ke manje isine plan yokulwa nabo ngoba mase kufika abantu abafana noMapensela noShonga ikwazi indoda ukuthi idile nabo khamba ke kuthanda ukuthi kube inkinga ngoba ubona kuze kube manje score kuse u3-0 score khamba phambili ke uMaskandi sibheka ibhola ke liza ngapha kodwa ke akulunga kuhambi kahle uyabona ukuthi lapha angazi ungayithini le nto ehlanzeka indlela ke bekhomba ngayo ngithaze kakhulu ngoba uyifune wajayizela phambili bayifaka khona ngempela ke la hawu driver uyolala ingubo egeza ngamaziko inkinga ke osunawo ngapha uMaskandi uMapensela useyahala ufuna ke ukuyoshaya igoli uma ngimbheka okwenza ukuthi ke bebe exposed lapha emuva kanti sebenze nenguquko bafaka abadlali abafresh abakhona abasenomdladla ngempela abasafuna ukwenza owabo nabo umlando mhlawumbe singalibona igoli le drip lokubika eGcwalisa kube bengemhlakani kwaphilani ngabe namanje likhona esehleli phezukwayo kodwa ke njengoba umdlalo usaqhubeka nje uma uMapensela ezokhohlwa kanje iposition yakhe uzokwenza ukuthi uJava sale yedwa lapha agcine nenkinga lokho kuzokwenza ukuthi ke ulithole igoli drip asibone ke angathi kunento dekhathele lapha ikhathele kabuhlungu yazi thina sazi yabona awamawuzingela ijisi ikhathele iyabazani hamba ayikho into ebuhlungu yale ayikepela uma kazayo ke lezo zisanda kungena le awaphela u10 minutes isemdlalweni yabikhathalisa wenja hawo sekasichazela ubafu ukuthi uqale phi kahle hey ukhathele kabuhlungu lamuntu asibona la kuMaskandi uMapensela ethola uShonga uyaligoba Thuthani hawu Thuthani hayi uThuthani angathi akasiphathele lutho eliningi yodwa hayi ngibona ngathi phela hayi uraje sidiyelela amaculo akithi nje ke lapha e-studio shethi phakame ehlisa kanjani efaka insimbi yokedi hayi la akasiphathele lutho la hayi lutho ngoba amakhono unawo ngoba ubedlale neCostini yena khona engineer njalo
Kodwa ngibona ngathi lapha ebholeni leluka nobhutshuzwayo hayi ngathi asinalutho kakhulu. Mhlambe kodwa ke akulunganga kwamanje ngoba phela imidlalo ayifani. Asibona ke nako ukhuma manje ukhuma khona ufuna ukuyenza kodwa ke uthola yena kuThuthani Thuthani ke ubethi ke kunemizamo beyizama lapha Liyando Demmakayo ile lithe ja imake kabi ke bangena ke bosizo lokuqala ukuyibheka le ndoda beyibheka nje bayobona ukuthi ke kuhamba baze babaningi kodwa abantu uNhlanzeko abantu babatshela ubani ukuthi singapi ngempela ngimangele nami mengifika la ngibona abantu kwaphela isimo sezulu senze kwane nguquko ekhona ukubona abantu ukuthi bangaka kungenze ngabona ukuthi hayi lapha kugcwalisa uma kalitholi ithikithi lokusiza ukuthi uthole manje ngoba into enomaskandi namaxika kithi inesasasa kakhulu esibona ke ngapha ukuthi ke kwenze kanjani ke Leyandoda ke bayikhiphela ngaphandle ngathi limele mangithi ke ngiyabheka bazoyinceda ke abosizo lokuqala sahamba phambili ke uMaskandi ngamagoli ke amathathu eqandeni uShonga ushaya igoli uMapensela ushaya igoli kanye ke noKhuzani umfaka Mpungose ushaya igoli nje kancane ke kuthiwa balifuna ukhozi before kuye kugcwalisa bafuna ukubuza indaba ukuthi ukhozi ke bangakwazi ukuthi ke balinikeza inkinga ayi uMaskandi ufuna ukhozi yo akaze walita abayifunayo bayazi leyanto ayi ngibona ngathi uMaskandi ke ngokwamagalelawo ngibona ngathi hayi lesasima ngisazi mina indoda yahamba yaphela engathi igoli lesine selibona makunje ngoba ke amajita la etrip ayakhathela awungelevi uyalahla ibhola naye ngelevi njalo inqumo zakhe masekhathele ziyafana nezenje bona inyamazana ebeke ngempela engeke aphume ngoba umqeqeshi ngeke amkhiphe ungelovi egemini kanje uma uthi kunoshintsho sazoba khona uyungazithandi ukuthi uphazamise eswini ikakhulukazi uma igame ihamba ngalendlela angazi ukuthi i-drip bizoba yini ngoba kunezinsizwa eziningi engekho la onto encane umfokazondi uSminoff angazi leyanto igqila zaphi kulezi insuku angazi ukuthi i-drip ingaphindi idlale noMaskandi iyothola u20 ngelilanga ayi ngempela futhi ke ngalelo langa eyocela ngayo igame ngoba ifuna upay revenge ngeke kuyilungele kakhulu ngoba baningi ngempela bangekho ngikhuluma ngokwazi insele ngikhuluma ngotshatha utshatha phela uyingxeye ngapha wala ekhaya konje utshatha phela ungola ekhaya umakhathakhatha kuba nzima ngempela ngalelo langa abocela ngalo kuphinda bebathole bephelele kuthanda ngempela ukuthi kube inkinga obheka unjoko unjoko muhle man clean unjoko kodwa ke ibhola ke lonakela asibona kunenye ipass lapha kuthiwe welele kanti ngalekwane welele asibona na aliphethala lishintsha kamnandi ibhola lifuna ke ukhuba kodwa ibhola ke laphumela ngaphandle 3 uMaskandi iqanda idrip iqanda ke idrip mawuthi wabheka hayi idrip mangithi ngiyabuka angiboni ukuthi ke khona ke eyoke isiphe khona
asibheke nje nabe aligoma ibhola inethuba ke drip ke ngale ukuthi khona bazakwenza na kodwa ke umile nje ujiva zimnike endleleni sibone ukuthi awunafika ipensela madoda la ilungisa nje kwangaba ndaba zalutho liyaphambili alidelile amagoli ipensela asibone ukuthi lenze njani ipensela futhi leliqhubeke njalo bamthathela ke ungelovi sibone udlala kabi ke ungelovi lapha ukudlala kwakhe ke akubanga kuhle thike unompepe ke alithatha ibhola kube ke ele trip asibone la trip ke izama ke manje awu jiva zimnike ye udlala kahle ujiva sibone ke ibhola belishiya ngapha ke nongelovi liyabuya ke ibhola manje nangu Kuba fike qala ke lapha ke uRatao idlala kamnandi ibhola edlala ngapha ke emuva liyabuya ke manje ibingaqali ngani kanje idrip ngoba kungcono kakhulu lokho abasponsor khona kunalokho ke esikubonile shintsha kamnandi ke ibhola ke liyophumela ngaphandle bakhala ke abantu bakhalisa ukuthi ke mawuthi uyabheka nje idrip thathe yahluleka ke lapha enhlanzeko kuze kube manje uthi uyabuka nje usuzophela wona umdlalo ngoba ke bagade ukuthi ke bekuwukuthi nje lo mdlalo kuthiwe cha bantu begcwalisa umcimbi ukhona eThekwini sibheke nje ngapha kodwa ke kuthiwe offside ngiyabona uyabheka abantu ukuthi ba-comment abathini gaza abantu angazi bahleka nabo ayi ngempela bakhala ngothuthani ke abaningi kunebhola lapha na elimshile bakhala ngala abantu abaningi ukuthi akathi ufune njani uthuthani asibona ke ngapha ke uMaskandi eluya ngapha kuKhuba wayiqeda indoda uKhuba wayiqeda futhi uKhuba naku wayiqeda indoda uKhuba wayiqeda futhi uKhuba indoda naku Khuba uvule happy uKhuba usevulile ke ngempela usevulile ayi kodwa bazothi yabheka le ndoda leyana uRatao phela uyindoda ebesancomeka ngokomsebenzi wawo wenzile umuntu uzodansiswa kanje sekuvele kurabheke konke lokho okunye kwenziwe kuthanda ukuthi kube likhuni ngempela mawuthi uyabuka manje sekuyanandiswa manje asibone bamrounda na uyanqaba ngapha uthini ke unopepe uthi ke free kick ngibuka ke uGezani lana ujersey number 15 weGezani media hayi indlela akhathele ngayo hayi ngiyasola naye ekuzingeleni la ngazi ukuzingela kanjani kodwa ke hayi indlela akhathele nkathi usana ngena mawuzothi yaphela uGezani unamawala kodwa ngoba mawuzazi ukuthi uyakhathala ongathathi ngamawala hayi impela yikho ungena nje udlale isimple pass ungafuni futhi ukuthi ulishayile usuphuma espacini usuyarana ngoba kuzokwenza ukuthi lokho ungasiqedi sona lesikhathi ofakwe sesisele sibone nangu uShonga evula ngapha into yasesontweni kodwa uMapensela walenza iphuthu uMapensela uyoxabana noPhilani kodwa ke uPhilani wakwazi ukuthi ke amncede uMapensela angazi ukuthi bekuyisiphi isidingo uMapensela uyathanda ukujika abantu asibona Khuba uKhuba uyayiqeda indoda asibona Khuba uyayifuna ipass ngapha na uKhuba uKhuba upahlaza iwindi ukuthi uKhuba hayi iMagezani siyabuya kuwena hayi sayibona imanga le pia ke kaMaskandi izokwenza ukuthi i-triple ithole igoli ngoba abasafuni ukwenza into esimple njwade benza asibone nani ithuba na Philani hayi ngiyamazi elinye futhi ithuba
wadlala kahle kakhulu ke yena ke ubapethela hey kodwa uphilani uyavipa bafowethu wayithatha ngempela i-1 on 1 laphana nalona ke kodwa i-rebound eshayele kuye okungempela laphana kwe-drip bekumele laphana ke enze kangcono khulunywa ukuthi bayithole lelo igoli lokubika ukhumbule kunescore esifuna sishintshe ngempela ke esenzakale singafani nesinye asifuni ngempela ke sifane andumehluka ukwenzeni ungakaligwinyi nje lokuthi i-happy hour ingasitholela uma i-3 igoli bavele ke babhekana nje ngqo naye uphilane kwasho ukuthi ke uphilane uyaphila ngibona ke i-comment la kaziphephise Ndobe ngempela ke ukhala ukuthi asibona iqhuba phakathi uyabona ke la uyabona cha mina ngithanda ukuthi ke mawuhlaziye kanje ushilo mfowethu ukuthi ke igoli ke lizongena ngoba sebeyaganga futhi ke nescore ayiseshintshile asisafani ayi impela uMaskandi buke ubusujabule kakhulu uze wenze nezinto ezinobungozi nakho ngempela igoli selingenile awubuyele kwi-comment kuthiwa lapho uthi bathi umunapuleng Kuba kushuthi kunomuntu apuleng sale we-Pirates laphana oshaya ibrace namhlanje kushuthi ke noKhuba sebemthatha bambeka kuleli izinga ukuthi ngempela ke kushuthi ihamba yodwa yakoKhuba sekumonapuleng Kuba awu hey asibona nelesibili lingangena ngoba ke sekunenkinga manje kodwa ke umuntu ke owenze konke ungahambisi kahle izinto uyena uMapensela uyathanda athi ushilo uthanda ukuthi ke uyahamba eyaphambili engabuyi ngesikhathi lokho khamba ke kushiye kudale ke inxushunxushu khona la emuva ngoba mangabe eseyedwa uDriver zimnike akuningi ngempela angakwenza ukunceda ke iqembu ke lika Maskandi kodwa okusalayo ke uMaskandi ke uwinile okuyonto avela abayifuna asibone bebuza imibuzo kuphilani uphilani wathi thank you very much wathi thank you sit down hayi kuphilani ilibe sishilo nje ukuthi mawufisa ukushaya okunje hayi kuphilani nokunikana ke information ngapha abadlali bamaskandi abanikani yebo khona udlala wedwa kodwa ke uma kunendoda eqhama ngemuva ngejubane kuhle ukuthi ama teammates wakho akutshela ukuthi man behind then uzobusudlala nawe ngokukhulu kushesha ubeyahla kakhulu ke 3-1 score kuzomela ukuthi ke azame ke ukuthi kunompepe ke abuye ke ayiqede lento ngoba isikhathi ke siyahamba awazi noma angicheckanga nokuthi ke i-load shedding inini bangithi ngiyabheka ngoba ke phela i-load shedding mayingafika la iyoqede lo mcimbi kuzoba inkinga enkulu inkinga futhi ke iyoqeda kusekuhle ngayendlela ngoba phela umdlalo la ufika ngempela ke ovuthwa ndabeni lo shisa khona ngoba uMaskandi ya-attack i-drip ya-attack 1 i-drip 3 uMaskandi bona lapha emuva kuphilani elifaka isicathulo ethumela phambili asibone ke nangu ngale yena ke uShonga kodwa bamaka sekulula ke manje ukumaka uShonga kunakuqala kanti nobuhlakani bukaRatawu laphana ke bengikhalile ngawo ekuqaleni uShonga ke umuntu osekhathele uyakubona futhi Rock uRatawu ingakho esevele ezenzele kube lula nje asibone isithende sihle sikaJiver nangu ke manje bemdlala futhi kuJiver udlala kahle uJiver elibuya ukhuba uyabaqeda ukhuba ubaqeda bavele benze kube lula ke okhuba benonjoko lapha mawuthi uyabheka ukwenza kwabo yabona ibhola edlala onjoko kodwa bafethu nginitshele mina unjoko udlala kahle kakhulu udlala kahle kakhulu impela futhi ke akafuni ukugijima nebhola uya-understanda mhlawumbe ngokomzimba wakhe udlala nje into elula ubamba ibhola uyaliphasa avele esikhaleni sibona ke ethi uyazama ke uShonga amabhola akhe aseyalahleka ke manje ke yena ke uShonga asibona ke na uzama ke kuyaphambili ke manje i-drip
esiya ke ngethemba ubona nje bemhlophe beyaphambili asibona icross bayiletha na yebo kunjalo kodwa ke uphilane wabonga hlakhulu thumela phambili ibhola shaya emadodeni ibhola ke ayisukile ke ingozi ke la kuphilane phakathi nenkundla ibhola ke likhona ke kubafana ke bayo ke i-drip asibona ukuthi benze njani kunabantu abahlakaniphile ke ku-drip manje abakwazi ukwenza izinto zenzeke nale linye ithuba wasebenza usebenzile ngempela lapha kuSimomoza abadlali bamaskandi bakhathele ngibuka lapha ukhuzani uThuthani kanye lapha ke noShonga bahleli bonke ngale ku-half elokhuzeni bama offside bobathathu kodwa ke i-team ya-attackwa lapha usebenzile lapha uSimomoza ukutawula umaskandi ngoba uma ngena igoli manje iyashintsha yonke lento le sekufuna igoli elilodwa nedrip iyavuseleleka kusho khona mfethu uyasonta uma ukhulumela ukuvuseleleka ngoba lelo gama lisetshenziswa kakhulu lobe lisebenza kakhulu kusasa lelo gama lokuvuseleleka hayi impela indlela esonto iyangeneka kubuye kusho kuyavuka nje kunganakile nawe kodwa ubone sesekuvukeka indlela esonto iyangenwa amateke drip akhona yini engekho kanti bafu ndawo zonke ngoba nakhona ekundleni futhi kanje njengoba kudlalwa ngiyatholakala impela nje multi talented. Hey madoda washo njalo ufoka Kobo usiyabonga wasengubevu wathi ke amanikiniki ukudla okusala einganeni hayi ezami lezo bathi insizwa ke ayitholi ke ngempela eHome Affairs ithola kwezinye insizwa umisho njalo ngempela usiyabonga umfoka Komo owaqopha umlando naye esentini ngempela kuyo le midlalo le yona kaMaskandi wangena ngempela uMaskandi uMinza wangena washaya ibrace waphela ngo2-2 igame kuze kuye ema penalty asibona ke nale lithuba layo ke i-drip sibona khona abangakwenza la leya ndoda ugijima kwayo bekuvele kune inselelo ayi ubonile indlela athathe ngayo irun ukuthi hayi ngeke asibona nangu uPetsela ke evula ke i-happy hour uPetsela ke uyivulile ke i-happy hour asibona ke ayi muhle kodwa madoda unjoko bakwethu ngibuka ke lendlela a-protector ngayo ibhola ungathi midfielder endala lena indlela a-protector ngayo ibhola nongelovila phana useyibonile lengozi kaMapensela ungelovi akasadlali njengomuntu obedlala esiswini asibona ke nale linye ithuba na khotso akazi umkhotso ngoba izwe phela liyambuka ukuthi kwi-drip emsebenzini uzofika thini okokuqala ke nje lela bhola belishawe i-opponent ebengalicosha nje kahle ngesandla sidluleke lapho ukulikhahlela mhlawumbe bebona ithuba i-potential counter attack uselikahlela kanjani ke ngoba phela ngempela ingozi le akayenzile ebingasifaka i-team yakhe enkingeni ngoba phela mongamile kahle uyayibona ukuthi awumile kahle sibheke nje lekhona kaMaskandi ukuthi ke bazoyenza kanjani ke ibhola ke lizophoswa ke ngapha futhi ke uPensela uthi ngenani ngizoliphosa libe sakhona phosa ngesikhulu isiduma asibona ithuba hayi ibhola ke lahamba la yophuma ngale njoba ke ibhola ke liphume ngale thiwa ke akufakwa ke elinye ibhola ngale angazi ke na ngiya ugoalkeeper ulanda ibhola uyobuye ekhatheleke umntana omuntu kanti ke no referee ke engabe ke uyayiqeda lento ngoba sekuyabanda manje khona iseyinhle kanje phela kuhle iphelise nje ngibona abalandeli ke bayahamba angani noma abalandeli bedrip na asebeduba umcimbi ababona ukuthi hayi ngeke kusenzeka lutho njengamanje ngempela ke sekukhona abafuna ukusho kwabalandeli ukukhuluma ke ngale bayosiza indaba ke
yebhola ke ithanda ukuthi ke ibe inkinga ke elilahle mhlawumbe ngabe ureferee ke uyathi akuqeda kancane mhlawumbe ke mangabuza wena ukuthi ke ungathi ke into enhle kanje ithiwani into enhle kanje ukubona abantu bedlala ibhola ngoba ngisho ubheda la wamukelekile hayi impela kumdlalo nje ke obemuhle kakhulu oqoqeke nje abantu obaqoqela ndawonye bezobuka into enhle kakhulu singakhohlwa ke kodwa ukuthi ubumnandi abuphelile sisehla siyeThekwini kuyigcwalisa spring picnic impela ke lapho sawokhala futhi kusoba mnandi ababeqala ukubona amaciko abalandelayo la basazophinda futhi bewabone phambili kune possibility futhi ukuthi ngaleyo langa kudlala iChiefs nePirates iSoweto Derby eMabhida ngicabanga ukuthi ongenayo indawo yokulala akayizame manje ngoba kujwayelekile lapha eSoweto ukuthi mangena umakhelwane nomakhelwane alandele makuthiwa bekunomakhelwane ophumile namhlanje nakusasa ubezolindela lo ngaphandle ukuthi makhelwane ngilandele namanje uthi umakhelwane hey makhelwane ake sihlangane eThekwini kanjani leyo nto hayi ngempela ufuna ke indawo yokulala ngabe bhuka ngempela ngoba kuzokonakala kakhulu abantu sicela ukuthi mabephuma lapha kuSoweto Derby bephume bengene ngapha kugcwalisa spring picnic wathi Soweto Derby uthi yazi into ebhlungu umanzini uyasizwa njalo ngoba uthi nawo abantu othola kunabantu bejezela imhlophe elinosipala esifubeni kufinele hayi ngempela phela ke thina nje siphuma kaZulu nje sithi hebe usuthu kodwa ke asazi ngempela ke iyozala nkomoni kusasa kodwa bonke abantu bayancanca ukuthi uma ngempela ke kuphela ifinal ya MTN 8 ujabule uwinile awuwinanga thana nje equka makhelwane igcwalisa nayi izokupholisa inhliziyo noma uyocelebrate ngakhona mhlawumbe okungcono vele ke ufake impahla ezimhlophe uye groundini ukuze ungalo ushintsha ngoba phela ukwazi ukugqoka impahla ezimbala ngisho kakhulukazi kulabe impahla ezimnyama esesazi ukuthi bayaya vele eThekwini hayi phela kushuthi ke lezi zosuthu hayi sezicovered vele ngoba ngiyakhumbula ukuthi ikit away kit yakhona imhlophe ngempela uma umbona kumhlophe nje lapha uyobona ukuthi hayi usuthu lugcwalisile inkundla kanti silungela ukuthi sisiyangapha kugcwalisa kuhle kakhulu ke angazi ke ukuthi ke kuye kwahamba kanjani noma ke ureferee noma umbono ubuthi ke ureferee mhlambe akabuya iqede le ndaba singaqhubeki nayo ngoba isicacile vele hayi kona kunjalo ezinye izinto kuhle ziphele zisezinhle kanje ngempela zingaze zoneke nalokhu okwenzakele kuyisithombana esingesihle emva komdlalo omuhle kangaka sike sabanawo sifuna ukubheka nje ngapha ukuthi ke mhlambe kuthiwane nabo abadlali bebuyela enkundleni ke bafuna ukuthi bayisheshe bayiqedele lento kubonakala ukuthi ke kuhamba kanjani sifuna nje ukubheka nje awubheka nje abantu babhizi bashuthi izithombe noKhuzani kodwa kumele kudlalwe naye bandla ke uKhuzani ke uyakubekezelela lokho nangu noMpepe ecele ukuthi hayi akakabi isona isikhathi labantu bebeshutha izithombe hayi ngoba behamba labantu nawe egcule lapha hayi impela ngokwabo ukulahleka kwebhola bebetshela ukuthi ke sekuphela kwawo umdlalo sebezijabulela ke nje namaciko abo sifuna ukubheka nje ngapha impela yabona impela angazi mina ukuthi ngabantu enjabulweni kazi kobe kunjani kwi-picnic ngoba ushilo mina mfethu ngixoxele inkinga enginayo kushade umunye umngani wami ngomhla ka29 so besinayo uKhuzani kulo mshado lo uyi all white lo mshado mangazi kusho ngifike ngiyiphinde lezo mpahla ngeviki elilandela hayi impela sekuyaphoqa ukuthi hayi manje zilungele umshado ziphinde zizolungela egcwalisa so right ke wena usunezimo ezibili ezikuphoqa ukuthi uthole lo all white asifone nalo elinye ithuba liyangena na ubani lo uthuthani ke lo mfoka Dlovu engineer wabo Maskandi la
ananga uthuthane ke liveza ibhola elivezela ke uge uze njalo uge bamthathela kalula ibhola ke uge bathi cha sizobuye sikubone sobuya kuwena ke ikhona offside lapha na yebo ngempela ke kunjalo ikhona offside toba ibhola ke libekwe phansi kube ke elika Maskandi ohamba phambili ke ngo 3-1 mawuthi abuka ke fanele ngibheke isikhathi la ngoba angazi ngehora leshumi ukuthi ke bazocima na umbani noma ke bazokwenza kanjani sibheke nje ngapha Maskandi ibhola ke beliveza ibhola ke ngapha befuna ke hey la ngavezeka kahle ibhola bethi yalizama ke futhi ke umfoka njoko bekuyipasente kakhulu futhi ke ibicalculateke kahle kakhulu uthuthani kumfoka Ndlovu ushawe iJacob lapha ngoba ngempela ibhola belidinga umuntu othanda ukuthi abe nejubane sibone nali ibhola beluya ngapha ke kuyena ke uMapensela jika kamnandi ke elibeka ngapha emuva kuyena ke uPhilani eliveza ke ibhola ke ngapha ke liyabuya ke liza ngapha ke manje ajika kamnandi ke ungelo V qeda indoda nje kalula liveza ibhola ke livezela Shongo one touch ke elibeka ngelo V aliveza ke ibhola ke manje ngapha asibone ukuthi ke ufuna ukwenza njani abamboni ukhuba na bambone he nakukhuba wathi ke unopepe ke uphelile ke umdlalo uphela nje 1 i-trip not 3 uMaskandi labo nothi ngibathatha pha yazi ukujwayela ukusebenza kwenye indawo la kuno nothi abaningi khona hayi ngempela umsathi nothi phela usikhumbuza sona lesikole lesi ebesikhala ngaso ukuthi sifuna ukusibona sishintshile